ihamuna anak namin, ya, parumain, bahuk, nunga sonang be, omak tahun, nunga be, ya, nunga, au kumonitor dohamu, waktu persainnya kangon, selagi di Batam mana merubat, di bawah kamu mungkin 2 hari sekali saya monitor dohamuna. Mau do tusia kapra kanaha disupport ya, disupport. Ido ubah siap kita, ya. Anggona mangubati Tuhan ido. Alaihi ta selagi anak konna keluargana ta support di mana. Ido hatak tu dohamuna. Katu anakku paru mape. Do akatu baru ku tar lumobi ada ya kayak orang. Ido kan hatak tu dohamuna ta support, ya. Ido ubat na boy si benota. Jala unang terus sama ibana mula. Aku doko tu ibana tikibur di mana kata jelas. Sian bata manonakan kemaku doh Jakarta. Ya, ido doko. Anggo hoda nang gina. Iya, ido. Wah, pas aku doko suni sama support ibana daw. Alai ido. Pikiran ni jol mana yang tah ni jol malai adi batado. Na pasau tu saluna. Oma na dengan nungai di betu hata tu masau. Ordo no dengan, ya. Jadi suatu ngadong penesala di hamuna. Tidak. Au sila kuda muna no bereng tu hamuna. Dah ngadong besi salam muna. Seguru Tuhan ido hita tinopana. Tu Batam ibu kamu sampai piga dokter, ya monitor deh. Tu dokter ope udah ngahuan, tu dokter ope udah nga. Tidak ada gunanya operasi. Kurang lebih tersongi deh bahasa muna dua. Ada ya kanang baru kube kan monitor dong. Soalnya nang tu anakku na di hutol. Begitu masuk ke rumah sakit ibana, wah para mungkin tong terasong na tu kabang na di Batam 2 hari sehari, so monitor do. Nang baru kupe na di zone. Ido, nang adong besong na do nang mesti sesalam tabi. Nunga be, ido no denggal di bana di Tuhan. Ta ikhlas semua, rela mahita. Nunga be sonang ibana. Kita nama mangulon. Mangido hita tu Tuhan asa totong hitaon na mangulon kahamu terlumobi no parna di pasu-pasu di Batam. Di pasau tak kasakap ni rohamuta. Terlumobi nakin tu borungku. Si Teti, ada itu. Wah, dulu foto itu. Iya. Tuhan do itu no foto saya. Tu Tuhan itu hita tu mangalu-alu. Nang tu mga dua tuak ke boton. Dang ina pasauto. Tutuani do idora. Tuat do. Sudah na pasauto. Aha. Anggo tuak ke mo panulobi don. Iya. Tung pedok naking. Kami siap itu. Au do bapak. Dang namatian nina ho. Au do namatian nina. Itu nakin. Iya. Secara hazol maun ale yang na di rohami itu. Lopit tangami mangido tutuani itu dah. Aku lanir sudah nongkut itu. Totong persangai pakai botomon, kaedam. Jalanang tu hamu ka anakku hela parumain di budinya kangong. Setetap bersatu, lebih bersatu. Masih ada hamu selindungan ditambah lagi lebih bersatu. Saya dapat apa sepasu kita. Saya pasau di Batam. Aha, tangiang nak kangong tiki dinguluna tu hamu. Ngui ba nang masonang di mana? Ngabe. Kalau kasong hada ni parkulyo, ngadi apote ni ba na be abang nahinan. Ay labong ni Tuhan ni bahalagi. Kurasa tersong lima jo hataku, ang atong andiri pinita. Kamar sugut budu tebaga jamuse. Lima, sudah tema. Jadi tema. Andiri di Batam nagabi lakon di Amuna lima di Kesalmen itu ayat 45. Jala halomohon Jehovah jadi orang nama Tuhan pinamidon. Pasaha madalam Jehovah jala dosi ibana asa ibana. Amin. Mari dehita sian nomor kwede tolu 5 pintu ayat bukwede bukulo tolu pintu tolu 5 tolu. Yesus
mulia asara kudo Yesus au. Di tanah godang dope ado mani mokau di tanah sai tos aku namai lama dapoton suruh sai tos aku namai Om itu secara khusus Tuhan keluarga opu dewasa secara khusus keluarga opu saisio kuberkani oh Tuhan dengan nayat cara oh Tuhan pasu-pasu masudia karena koko perwekon oleh Tuhan anggia dipudian ni hari oh Tuhan songon hatami imatutu sisa ada roha mahalakon sisa ada pikiran masudia pinoparnya kang bukon oleh Tuhan atau oh Tuhan ya kaulah namangi Tuhan sadar dosa Tuhan upas kami matuho marhite todim di purbadi Tuhan asa boy mardalan do tinggal jala tak pasu-pasu mahami Tuhan ima tangang nami Tuhan apalagi bagasan tikon ulang mga anak mo Yesus Kristus martamiak kami dan Tuhan asini rohan to Yesus Kristus holong siya na mata debata dot parsauran nito di purbadi ima tutong madongani hita siya tiko saru selingna. Amin. Amin. Tanggal 2. Ada tambah 2. Jadi dihamu saluhutna ima pinoparniday ng sarmatuaon upong sa isiyo siburian buru paani lumubima di dongan nami ate nasa kulaon di kekali Harmon amanginang atan ni Tuhan ang apul gugu tuhamu uenet siyang Arjamita sa Salomo bindu 7 ayat 1 tagonando berita nadinggan siyan miyak na khusus jala dumenggando ari hamatian ni Jolma siyan ari hatutupuna sekali nanti tagonando berita nadinggan siyan miyak na khusus jala dumenggando ari hamatian ni Jolma siyan ari hatutupuna masa modate dari bata nami mengautang kami di Basyanatam paso-paso mayunang ditakuin aja hati si polisi orang nama negay merusak doi Tuhan nang di akan nama baik di akan reputasi di akan berita ni sahala naposo manang aka naposo ompel di bata nami ay ngoton ni di hamibi talo mo madi pinopar ni dainang nang marujung ngudon asa nama baik udeng gandoi ucus desian aka miak na ucus jala ari hamamate ubal gadui sian ari hatutubu Tuhan nami debata nami nunga besipul manang di bahujung dainangon saluhurna pardalanan ni parmulonna sai gabitaladan ma akan naulina denggam ma tinadikon ni dangon
maradopon akana pinoparnah ka pahupunah sahapoma Tuhan ton de parbadiami itu sasudi aka yanakon na pinoparnah asa tulon nyari itu mibu manasida tarabul jalabui pusay patupahon aka ulaonna tinalaho memberitahon hadingganon di aka kumaliang na disaluhut inganan dinasida dia petaho ganuk mardumisili anu masada-sada aka pinopar ni inanamion. Jadi dihamu dengan saulau ni boru namyo nasian kantor pengadilan Tarutung. Udah kami matuamu Silang mi Yesus ingat aku. Sai solo kusilangi Yesus ingatku. Mual nama bautisi ima inumoku. Mual nama bautisi imai lumoku. Silang mi tu haki ima pujioku pai masuk sa tau i ete onoku. Silang mi hita tua mata perdengkan basai sia ala asi dok holong ni rohana do boy hita sude marpungu dison pado bakeni inang nataho holong yon. Jadi hami songoni dok ni an MC Naking hami dongan sakarejo ni Ibu Mary di Sian Pengadilan Negeri Tarutung. Haroro nami dison ibu dok sude keluarga narap berduka cita do hita di parlaoni inangon. Memang sungguh sedih ditinggal seorang ibu. Alai inilah yang terbaik, Bu. Selama ini kami dengar ibu sudah sungguh banyak merawat inangon, nungaleleng inangon di Bagasan Parsahiton. Alai setong do di tahun inangon bertahan inangon di Parsahiton na. Jalan na bulan na lalu pe nungadenggan di bek kamu adat ni inangon tuak kahula-hula na sude tuak kadongan na natorop. Jadi nunga saebe utang muna songon hamu anak konna nungadenggan di bek kamu utang ni inangon selama di ngoluna. Jadi mau pangiduan nami jalan terbaik do sude yon dilihat Tuhan ikhlas mahamu sude akai anak konna pabor haton inongon alana nunga di asalan acara tak. Jo masidangan main tak taman. Buat baik. Selalu kita sejaga. Partunya tiga bangsa. Arah silang aku kita di Bagasan Sagarion. Kita adalah Sinau. Nasunang bin Gon Marmi Bansa Kapal Saiton. Nasunang gibana jelas hubungan ini bagi
marhumah Musa Ibana Tuhan saya marhumah Mahita Akka Pinaparna saya patulus Tuhan Akka Dalanta saya martukutul juga sedang masih lihat alay ikon ingat doa kapula di Ajilion Upumum kita imaju siya tahu oh diating Selamat jalan pung. selamat jalan menuju Sonang maho. Sonang mahu di surga aja sebagai amin. Jadi saudara aku orang mana orang mismana ay koma kas orang melo nomor bisa ini apa jepang melo dulu di kan oh tuan mari ay koma saya sukses masuri pemumum jalan boy mari bangga bulan kalau Borak maho. orang mau Sonang maho. mau Selamat jalan. terima kasih. Di hita saluna keluarga besar ini kusio boru bane ona sari di kita son alana lao masuk nama siapa Pangulani Huria asa dibuka Pangulani Huria Ulautan di hita saluna di bareng sama percongcongna asara ripah hita Saunari Utama Ulautan jala sono takas pabukap kami ima ulon adat siapa tak puntai asa totong di bata nama doang hamu jala marhite asliwan di bata pasono na alani huriata mamuka ulon di bagasan gua di bata alani tapuka ma ulota mari delahita Mari Mahita sian nomor 66 ayat sada rodi ayat 2. Debata badongan mi lau mangula ulaun. Debata badongan mi, debata badongan mi. Yesus Kristus Tuhan saya. Amin. Dihita salutna amanami dohinanami darlumo bima absuhuto seluhur pinopami kan tinggal ponihan enang natahonyo andorang sudah buka ulau di bagasan kotarisa boluno dan ima ulau panorkor wena time mahata di bata imasian pesama menghidu 150 ayat sada sahro di ayat ono sonon madidok hatani di bata haleluya puji hamu di bata di bagasan habagiam puji hamu ibana di hajam-hajam di habukun naik puji hamu ibana ala habukun akan nasumurui puji hamu ibana hombar tuhina godam ni hati bulon puji hamuma ibana mardongan suara ni saruni puji hamuma ibana mardongan arbat dot sorda puji hamuma ibana mardongan tali saja puji hamuma ibana mardongan tali saja dot panukoron namar dia puji hamuma ibana mardongan asabi dot puji hamuma ibana mardongan olum panggora
Puji hamu maibana mardongan hukum panunggal. Sude namartosa ikon manguji jabu. Haleluya. Ido. Marende hitam Muses yang nomor 210 ayat 1 tambah ayat 4. Dungsonang rohaku di bai Jesusi porsuk pe hutaut di son. Dungsonang rohaku di bai Jesusi porsuk pe hutaut di son. Nabos do rohaku di tuhatai di pasonang totong rohakon. Nabos do rohaku di tuhatai di pasonang totong rohakon. Sonang do di pasonang totong rohakon. Sonang do di pasonang totong rohakon. Mangido manakita di bagasan tangiang atau partai Rahmando. Ayah nami dari Indonesia, saya pribadi yang Tuhan, saya mengajarkan, saya selalu mendoakan berdoa sosok dari Indonesia. Lewat Tuhan saya menghulu setiap hari. Saya sama dosa sama pada sanami. Di dosa doa nomor dosa Tuhan. Unak kami togi kemunculan. Aduh kami siapa ngaku. Ayo unak jauh. Don tahu roh ya sama aku saliring lima. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohor tolong sadia sendiri pada am. Dohor persoalan ni tondi porbadia. Emana tutong naman dongan. Jala mamasu-masu hamu saluhuna. Amin. Abang nama ulami. Nunggal isok kami nunggain. Panggulan di Surian ini warta. Di Makatoko rohani Rasulullah. Naik panggulan di Huria. Manguhai ulang tahun merkini tortor. Jalan di Makatoko rohani Rasulullah. Ala di Bataro na mahuka ulang asa di Bataro kong na bawikon. Di bagasan kami dukuk plus di roha di bola di Rasulullah. Jika ada mangingi tumpahun di adi tolong di roha di tuata partai kaupatay. Alani madi hau amang nama lolami. Di lokatan di guanta marhide na tasulati di buku di patkesan ini. Puji hamu mau mardongan arba lo tarune. Puji hamu mau mardongan asabi. Puji hamu mau mardongan ogung pangkoran do ogung panukahi. Nungga si kopi singai. Sudah uning-uning mulai. Asa usaha dipanggilon di bola di Rasulullah. Aduh tahun mah. Tuja boba ditompa selalu. Maganda mamang nama lo lagi nungat takas dia dua hukum. Nungan si koplisol. Akarega di nama doang tubuh raja di parereta raja di agali. Nang raja di hula-hula. Asa panudupi. Saharan yang karaja. Aduh damang mah. Si Tuhan labor. Mau dari amang nama lo nami nungai nai manotor mahami. Dilo upama ni naga tua. Asa jatuh na mula-mula, jatuh mula topa. Dan hatu buan di bulu salah. Padamang mali hami godang mula-mula. Na gotot tu godang sopa. Laos igutum ma godang sahalai. Kas di beko yaman na hupangi lo habi duain neng magadik nama habi di do upasa di uputas dulu
asa tulit la wara di pakukuan di buta asa dipurian ni ilalami opusasio nasari maduaon asa turma aka anak nomor sahara anak tutungan jala anak ubarak dari dulu masih diburi si bema di toa-toa si harukuan doh akabo dapat tas marroha labui paurayan jala si buru jambulan padama takas dihami godang lihat di dan sudah nina adat do si habata kotai patu pau nami marado kamu pangulan di gurian muna pangulan di gurian nami nang pihak kamang kay nang sibainon nami na sosadia o pihak kamang nang roma kami lau madapat kamu na pangulan di gurian nami rede mahamu saluna madoman amang paramusi nami nang murhat mahami lau madapotun pangulan di hurian namion bay maju amang musik na umbar tu pangulan ni huria amang bay macam
seorang. Amang patinami dilang si kompani masih sauran no hokona dilang asa dilok upasan dilang dua asa tinawa tio bilang tumbang hata baik damang badi habis do tio las baruma tu hata di mau lihat mak di kita saluhna perlu mimah di sini ngaliat nalulu ison minungain keluarga besar ni inang nami Opu Saisio borupane na usari matuon lau buat dari godang nami amang jumulo kami masartabi 10 cari-cari pas 10 sada si majung nami jumulo kami masartabi molo tungadong na hurang lubian non di panor turun nami manang di pacalon di godang nami jumulo mahami mangido maaf Tuhanmu saluhna amat teraja inata soripada suang lima ngaliat ngalulu amang parmusik nami ala yang mulan nami ma tur nami ala dilo nang tua dong mulan nami mantong mulan di tur nami tua di godang namion atau jumol majo amang parmusik nami alu-aluhum majo Makta nomor 2 di Bata asa anggiat di pudian ni inanamion asa romatong tubuh manihami anak kesilunjungan di jolo mana si yahan di tengah-tengah si arungguan ya di pudi pemana tong si paiman alu-aluh menjamang Makta nomor 2 di Bata. Mau lihat memang para musik naik nunga dia luko jala dia loiho pangiduan nami atau alu-alu macam tusude situan natoro amat teraja inatta suripada na adong di 2 ton asa totong di pasahalai ima hami inomperni inatta nasa matua o kusaisio boron ba majamang alulu majo tu amata raja do inata sorgara mau lihat mamang nungga dia luko jala dia luko panggilan nami amang pati nami alulu majamang tu sahalani sudi opung nami asang giat hami di nama ulau no asa di sahalai hami suang songoni asa totong marsahala amat teraja inata suripada tuari marsogot di nama ulau non baik majamang aluluhma tu sahalani daupungi mau lihat mama nunga dioloyo panggilan nabi atau didok nama tua asa siacur din na mula-mula siacur mula topa atuan di buluk siala asang dia tu hari memang itu di saluhna kami dinoper ni manang keluarga besar ni Opu Saisio berupanya khususnya binoperna asa anggiat tubuh matung dihami akka anak nomor sahala jala dohot boru napakas paulayan papas meroha
jalasi 7 bulan baik masama godang mulai. Mamang mengadolo ho panggilan Nabi atau bayi majamang godang sobai asam soba hami tu amat termatua di bata do tu sudi sudah situan atoro amat raja inat to suripada na adong di dua tol asa angkian diolo itu hatta di bata bangunan Nabi panggilan Nabi buat kariman nawagi itu terlemu bima dina mulaun pertuatan di inaton bayi majamang godang sobai. Mau panggilan Nabi atau baik menjawab dihami godang letian dia tu ada nama itu asaliat mapanggabian lihat perkurasan dihami salubung nasa keluar kena sahasu itu tapi mobi ma di pinong parni inang Nabi nasormator opun saisio burbanyon asa marliat tu hami jo hami pinong parni inang Nabi baik menjawab godang letian.
kami aja betul hari nangito dihami nasa sudut ya matong panggabian lihat ang perhorasan upawan niya mata nomor 2 di mata au pemang produksi kami asabay juamanjo dihami modang embassy sama embassy kami ala tekas dengan kami irang nami on nunga nunga sampai 70 tahun inang mana asa embassy pagi sama siang lawan kami masih siu kan kami ju kami nama rangan nang nomor 22 baca orang juga kodang embassy Sama hater belum? inang namyo si torok pinoppernon asanggi at hari namang ibuton dihami natin ninggal mana terlumor bimani pinopperai asa mangihut somon inang namyo si torok pinopper baik namang godang si torok pinopperai Ipinopper ni inang nami ng Salvador tumatong sa loob na si Kajang umur jala si Torok Pinopper ala sa mga nilok ni namatua tiyoin na di sumur Kajang ay di bodar di budian ni inang nami ng Salvador sudah matong Pinopper raw si Kajang umur jala si Torok Pinopper ope amang jadi di somma upasa kami tulamu tulang nami pani ulang nami si hite
ditik kira torok kami tulang los Roma mu mene kami sama lima panggilan kami tulang kami. naro ulah-ulah nami tidak ada habi tulang nami siite ulah-ulah nami pada yang kita tulang kita yang mi sama terus di wata sisa ulah nami juga kari nama ngikutor mulai teman-teman mohon dia mau baru nami dia kamu juga katulang nami mas penganon do barang nami nama istirahat juga tadi mah tertorot tu baru nami
Sudah burunami. Pino perni opulu. Kevin atau mari kita diperibas. Yuk, kedua kami sekarang. Kalau kami belum kata kasbe, kami mari nopo. Lima dinang mau nabi. Dinyana tuarta, obitungul, wala di tikion. Lima nani kukumai berumuna. Siapa ninang main nomor gay. Siapa berumuna kami. Untuk melatih tuarta. Angkia mari tikat itu. Lima tuinang bau, nak songoli tulu, tuamu buluran nabi. Angkia mari itu tuarka anak marihu. Di pas suat sama ulota di mana. Pertama keseluruhan biar yang kena bangun di tukirata. Angkia mai pasu hari pasu kita sekeluarga poru bulan. Angkia mai itu lihat fakta teori yang ke area masuk. Mau lihat lagi. Kalau hadas yang kami berumah berarti. Jalo rumah leh. Jadi kita sampai mana boleh mula. Kalau boleh kian buka ulang nabi, ulang kuas. Serius mana boleh ni? Baru sopa baru man kau jadi sopa baru ulang. Ayo. Okey, buat. Siapa buat? Okey. Lanjut. Goyang-goyang ha. Yeah.
juga maksud kisah-kisah orang ya. Ilo nama Tuhan tinawin ng Tio, ina itu pembuatan. Baik memang si Tio ini, los perung tuh kesehatan. Ya. Mainan ng oras ya. Oke. Selamat dome ta oras tuh. Ora! 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 Jumulu jalan duata Yunai Nata Nasaragado Opus Resul Saisio Orbalimana Kami beto Ulungan Tubuh Batang yang batong di duata Batang yang batang Ang kiyong natutunan di punya ni Nator Di hawung nasa Tubuh Kita berdua batong di hawung 14 saya di bawah Ang kiyong natutunan ni Nator Saudara Hakuna Rakan Auto Piolo Rakan Ibu Timoro Tiap kana hubungan atau kamu masih sampuan masa dalam kita lah atau buka akan lebih Ala ni awak pandai nami hidup na dua jam mula-mula nasa mula tempat bandang macam dihami gondang mula-mula la ihut tempat di gondang sampai Udang salay asam dia tu rin naman to ibigay ni ina namyo gumaani anak na sahala di hami ka gobi dia sulong namyo na di julo si pariyahan di tong si rugo di kundi bay mau bay mama udang salay Dia mau pandai nabi, soalnya yang pandai nabi untuk kamu matukan kalian di asal dia mi jo makan ni ina namyo asal dia dalam di orang rasa dia dalam di orang kalian ras pada budak mama sugut dam sini Jadi
Kalau semua kami rola waktu kamu alai semua hidup dalam itu lo una tong resani ala durang dia gitu ketik ditinggal lo semua hidup di nama itu ada sudah kampung nak susah kok jadi belia dan sudah ada ke umni karena tubuh sekarang kami itu nang presiden kami nasu saja oke masuk kamu itu kalau semua kami rola kamu jadi teman-teman malah abang para musinawi nunga sikulhami siu dan nakit do no tu nabion ahadul nabion alkidul nabion sonare ni ko hatu hali jo manda botto rajani ahadul nabion do rajani kidul do memang sama musik istirahat dulu tuh nih Alunga sipulu lo nawi di berasa kori lo nanti orang dua tidak boleh yo nanti pada mereka. Lalu masih yo ilas badumu matu hasa.
songon dipatoni dainang nata horong yo dipatu pahamuma di bagasa di tikyo ima sada uning-uningan semoga tiniadung benon nami itu deh. Ada orang suruh kita hamil undang nami di dalam ditangiang panggiluan nami itu Tuhan dapat dekabasai di napinatu pamuna ima adat neng petu pamuna adat persari batuan di denamo di panggiluan munai hanya petu pertanian mahamil Tuhan dapat dekabasai ambil mani panggiluan nami di hamuna sisa ada hasuto tujulan nyareo dapat matong di hamuna nani lulamuna jupang mani dalam muna tujulan nyareo horas matong di hamuna bertiga-tiga mangomong horas matong di hamuna berdalan-dalan mangomong manang bertiga-tiga horas mahamuna tinggal di huta soal songonima nang di mangarato asal orang nani masongon idok dina dua-dua asal turhalu kamain nato tangko ihon iloku tani pasa tangko matong ihon ihorgo tujulono di impudian ni inang nang sari maduaon ima opu saisio moru bane pepek sal maduaon matok kamu pada butuh di pahukum kalau sahat matok kamu tuna berdiri sahat matok tuna karno semua ni majolo soan hata taniang panggiluan nami itu Tuhan terpakai kau tadi nungai pe amang parmusit nami naik manotor mahami di bagasan di tikyo asa di dok na dua-dua asa bedamang manihami godang mula-mula anggiat godang marmula gabe marmula horas di bagasan di ulaon di bagasan di tikyo di hami na martuman suhu bedamang di beko yamang godang mula-mulai agyak maltu di bagasan di tikyon marmula mapanggabian marmula maparhorasan di hami tarlumobi ma di bona hasubutor di bagasan di tikyon nungan piama nungan di beko godang mulai may mani hami godang godang soba agyak masoba hami Tuhan dapat dikabasai di upudian ni inang nang sauri matuo di tangi hosal huna pangiduan nami tarlumo bima di bona hasubun nami beda mama nungai nai mga liat mahami liat datang nabi ma nang nabi nasari matuo asa anggia yang matong tujulan nyaru para horasan liat dia kadalan di panggabian baik ma dia dihami godang liat dia Yung di mana jalan? Abang pakai mesin kami. Nang rumah kami. Maniu-niu, manobak ka, nang ni do matu kami yo. Alhamdulillah kami yo. Baik mamang musik nang partusi.
beri kami juga senitikon kami hadu dinasida kona hasubuton si dalo soba nagok di bagas senitikon ima kasimo di bawah dayan di dayan asal di ona tua asal di awal tua itu binan batong pamuhata nunga simpul be kami nunga konotor baik bagi kami gosok video las baru matu hodang kasara